you're lost. Here's what you know how. You got me so high, leaving me waiting all this time. You tell me that you need some space, some time to go and clear your head, and that you need to go and find your place. We should be here with me instead. Salam olahraga jaya. Halo sahabat bola dimanapun anda berada. Apa kabar? Baik-baik ya gitu. Perkenalkan, saya Muhammad Salim Malik. Saya Muhammad Ridwan Malik. Kami dari PT Messi Kota Makassar. Untuk meningkatkan imun dalam tubuh, selain berolahraga tenis meja, mari kita ikuti senam virtual Stay at Home yang diselenggarakan oleh Kemenpora Republik Indonesia agar tubuh tetap kuat